anda an kunya bla yoromi ambina taw yoro kelenna tafsir suratul isra ambode kono aya bi shegi ani kele ambina wul node bi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيت ما سوسوي هجريا باكله اني كمناني اني بيناني اني فلا شهر جمادى الاولى ميني هجرة سانكالو دورنا بيسوينيه ودورنا دي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغا سانكالو تاني فلانا بيسوينيه ومغاناي ambe bako jikorni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلى آخر الآية. يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نآية ala ba fonye masammin korta lendo akan nema ana ka fasamantiya ba aka ciden min kabo ala bina wode fonye ni aya kono fima awhahu ilayhi min alquran almazid ala ye qur'ana min na ya wahu kana ciden ma qur'ana mi na kabo. قرآنامي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قرآنامي قالوتنا نيه أتنا كوفي مانا إتسك فيمبو قرآن لا فينتسك فراكا أجينا كبوم مسادة في مسامي نيكودم مسامي تنونندو على قول إنسينا ناتون ديارني عليه لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ناتون ديارني عليه نين قرآن من وحوي من تنبتاناي مبا بوي دسكون كنو كابو مغو دسكون كنو كابو بابيولا ناتون يني على جنبشي كوكي. ثم لا تزيد لك به علينا وكيلا. وكفي إتي تنغبغا سرو وبيتي مغو سرو مغو من بشكا كي إدم بغاية كقراني مناني على لك ساجيما. قرانا من فلن نيما دو أنكا ممونيا تو أنكا على يريكا نيما كما بنا فايا فلانا نچوكمي ni ayayirana konin qur'ana min fulani nyina wa haura cide ma bambolo alaka fasomanta de do alaka nema bade do na tundiyar alaya yode fon tumbi lanyina qur'ana ko katana yepew kabo mo dusukun kono kabo ka fewla mo site se ka sorofana mi mbese ka qur'ana isagi kana awma aha إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك مفوي ما قراناتو إيكا ناتتا فنما نما من بوريتك ألفي
ne qur'ana teta abi bolo ala kan nema de do ni ala ya to ibolo inna fadlahu kana alayka kabira ala ka fasamantiya kera e ka fenye femmin ka boko sobe mana ala ka fasamantiya ka bo ika o de koso qur'ana fana tora ibolo ka ken nema yima aha قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكفي مسبيننا أكا قرانين تنوكا بنيانا كورتايرا قل ما مرافوية لئن استمعت الإنس والجن ni jinnani hadama dembe farala nyonka ala nyatu bimisli hajal qur'an ku kana ni nin qur'ana nyogonaye la yatuna bimislihi utesega qur'ana nyogona nati walau kana ba'duhum li ba'di jahira harin nu ye nyogonde mede jinnani hadama dembe nu be farala nyogonka ka nyogonde me ko anka fara nyogon kan ka shekana ni qur'ana nyogonaye utese ubese chogodi dan fen ka kuma ani damasa ka kuma bese ka kekelenyawa ala ka fasamantiya be dan fen ka chogomi aka kuma fana fasamantiya be dan fen ka kuma ko chogo kelendela ala ni fen bolente chogo me aka kuma kan fana ni dan fen si ka kuma ka tese ka bonko nyogonya parce que qur'ana ya ala ka kuma de ala ka mankutu de do la nadhira lahu wala misala lahu wala adila lahu misaliyate qur'ana la genyote qur'ana la fawte ni min ne qur'ana be se ka kekelenya ni ye jinya baji be ani jinya yiri be ni jinya baji ni jinya jibe ni ya ke dawaye ka jinya yiri be ke kalimuye jinya baji mbebe ba jinya yiri be ka kalimu be kari ka ba ala ka kuma te ba sabilila ولو كان البحر مدادا لكلمة ربه لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جينا بمثله مددا aya wore kuna lako hari baji wolon fula ni jinya ka baji mu be barna hari kana ni baji wolon fula nyogona fana na ji jinya iri be ka ke kalmu tesika laka kuma sabe donc jinna ni hada madde nu be farla nyonka nin qur'ana uteseka nanai qur'ana alaka kuma de alaka fasamantiya ba ka damfe ka chogo mi alaka kuma fana be damfe be ka kuma ko chogo kenedela balmo ni mo ka kiru ye munye mo munum ba fo ko salatul fatiha lima ughliqa ko asinya kele ko akawsa qur'ana sinya babi woroe uka kuma dola qur'ana ba woro ko salatul fatiha sinya kele ni kuma ni mo ya fo ni nenye kuma yin fana bi duskun kono yite silamai ibe kafira da yite silamai kiden ka kuma mafasamantiya alaka kuma ka kiden ka hadisa kiden ya hadisa min hadisin nabawi hadisul qudusiyya qur'ana fasamantiya bin numbeka hadisul qudusiyya lafjan wa mana akan mana na ka kuma kan be bora ala de fe meci de nyallashe ba fo ma hadisul qudusiyya hadisin nabawiyya ala ba mana ile hamude bila ciden du sukun kono ciden de be kuma nay o ma usa qur'anai salatul fatiha lima ukhliqa ciden ka kuma te hadisa salen shite ciden ka salli togo wula na sabatira se ba boloko ciden de ni salatul fatiha fate
ate ciden ka kumate min yere ya fo o yere wolola hijriya bakele ani keme ani bidurude tijani hijriya bakele ani keme ani biduru ale yere bangira odela o anana fo de o bede kofe balu galen kofe ayetriga woro de ta wolon fulana de sisa ka mogo baka abenin terega tabe bola abenin terega tabe bola wolon fulana de fuleni nyewbe minka o cide min do fana aleshira abora alizeride alabana kasigi marok afatura maroko de fas misiri do be aka kaburu ba kono ko cide mulila ka kaburu de kono kana lema afrikiya ka salatul fatiha de alema yayi hajata la manama ko nyeni nye sino fanate ha nyeni nye ko sino fanate mbalmo na ya soro ni mogo bi ka hakili la ibe se ka nin kuma sugo fo chogodi kiden fatulen kofe bakele ani kemenu bi duru yere wolola odela salatul fatiha dira sammi no tola tuma ibn hajar ya araduka ka ako ciden yere fatura domi yere asu dalembe ko do kera ciden masika kuma sheba ofe kwaye ninke chogola parce que nim borala ko ciden fatura tenende asu tara do rabasude parce que sheba tumbe nyema nyinila ante sika ciden ka suko ke fo nyema ka sura na folo ni ciden tumbe sika kuma fatulen ko feyo amado kaburu yere la folo atafo he aye abubakar ke nyema ya atin sudo okera uye tile saba nyogona de ke tene trata fo araba utara be abubakar ka ke nyema ye ciden ka suko ke ciden kuma na wala kele kera ali ni mawiya ni nyogonche ciden sera ka kuma yoma jamalu amba esetu kata kele dola yoma shifini nununye kele uye kera ciden kofe afatulen kofe abu koro madina kuma na wula mankancha mon kera sebono nyogonche ciden bu koro madina kuma na wula awode bebo akaka buru kono nyeni nye ko sinogote kwa bena salatul fatiha di ema awa salatul fatiha lima ughliqa bidiya ati kitabu shikono ni nyamaru kanna na ko mugo kafo ni mugo mi sallira ciden kanaye baraji denkelentiye bidado dina kono baraji denkelentiye cide madi mugo ma بن غيمها كتاب دوبي جلاو الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام نين كتاب فوي تاكورو فو تشيدن كسالي تشوغو منون سباتيرا يرواي منون نانا تشيدن كسالي تشوغولا حديثا منون سباتيرا تشيدن كسالي تشوغولا هاري حديثا منون نانا تشيدن كسالي نيدا يفودو أبتا نين كتاب فنانينا ديرالا أودي كما جداول الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ليب القيم الجوزي هاري حديث الله فلي منونا نتشيرين كسالي تقول صلاة الفاتحة تولولا أتولولا أما سبتي بل مسيرين كسالي تقول نما تمامو يتشيرين ينكا أمبي إفو تقول معنيو دامبي سالي كتقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة إبراهيمية نونو دي سبتي راتشيدن بولو مي صلاة الفاتحة أما سبتي تشيدن بولو بديا تشنياتا لا موسي كان صلي تشيدن كناي فسمانتيا منون بفوا نوفي ni mugo daru lay du sukun ko nabi bo islamia yere kono kuma site mimbe fasamanta la ka kuma kaute ala kausa damfe unye chogomi aka kuma fona kausa damfe unka kuma yo chogo kelendela
ni jinane hada madembe farla nyonka ku be shekana ni qur'ana nyogona wutte shekana naye me salatul fatiha donya modofe donya fara hada madunte me ala ko jinane hada madembe ka fara nyonga wutte shekana ni qur'ana nyogona e wu ye salatul fatiha modie pe kanati hari cide mafo o be sheka fasa manja sur qur'ana ka togodi ala ka hakliman di mogoma jamana dewni haklina sugu be ni mogo munum be ni sira sugu ka ala kanu kanda sani saya ku soro ku bira ciden ka sunna kala mani haji salafu salih ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل على قولي بانجليك صرفنا بينا لهم الهدى والبراهين القاطعة على قولي بانجليك قرآن كنو هجو أن الدليل منهم بقلون تيجي كابوي ووضحنا لهم الحق ko ale alaye tinya bange wasarrahnahu ka tinya sarahu wa batasnahu ka fense ka bange mowe nin qur'ana kono ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ala ko ale misaliya sugu be bange ka huja sugu be bange ka tede wa tinya bange ka tinya sarahu ka fense ka fese ka bila kene ka mogo yenin qur'ana kono me ona tabe fa aba aksarun nas illa kufura ona tabe hada madum banal liman yamanin qur'ana ye fo fi surwaliya ay juhuda lil haqqi wa radda lis sawabi nimbangelim be kofe hada madum banna ciyama fo ka ciya kan nankariya ka sawaba sadi nimbangali me jiri fo ye fo ka ciyan nankariya ka sawaba yin sadi ka bama وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا وقالوا مكة كافروكو بل من ننشيا دبي غالي ani segende do ani ka kuma lankolo utaka segere wagalu maka kafiru ko cidema lan numina lakante daila bada hatta tufajjiru lana min al-ardi yanbu'a foi ka ko jinyu de ci dugu koloka jinye katoka poi dugu kolo fambe e ka jinyu poi dugu kolo fambe nube woyo jibe boka woyo dugu kolo fambe ka ko bo anye maka ni mo de ke ante da ela ko ye ci denye ka dugu kolo farade ko ka fale akono ko ka poyi akono maka fambe ani maka kukurungo kono na fambe ni mo de ke ante da ila me nonun kele akano ko ala bolo ubela munun fo ukeli kanno ala bolo me munna ala mo jabi kuke ala baado aka doni konona na kute kanda ube mu nyinite hari nu kerare ute kanda wode yato ala yutoy asala ko ayawre kono innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna ala ko muhammadu ittigi ala ka kuma sabira mugo mununka lahul mahfuzula ni ala baado aka kaybu konona ku telli maniya hari fule kam munu nyini ninya ke utelli maniya walau jaatuhum kullu ayati nita man she nanu mautemu limaniya hatta yarawli azab alima fonnu ye janga kata yunyana domme janga kata minna abu ladimi أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة وبالناغ فردك كبلو من نخيل وعنب
naagu foro min ni tamaro ba kono ni erezeu ni be dumuni ki kono oni bo sugula tala e ko ciden de mo to beta sugula cogo mi katuka haju nyine ibeta har naagu foro do tun kati bolo tamaro bala erezem bala ni makobe min na uibo bo naagu foro la ite hatagiya mo ite ta sugula ni cide munna o makiye فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ناغو فرين فنا إيكا كوب ولا كيرو فنا كروكامي إتي حتى كولوني في مرما أو نودي مكيه أنت اللي من يده كيري صلى الله عليه وسلم منا كيري نيرما على دلي على كنونك كيري نيرا على دلي رده كانيني على في على كانو جابين أكتان دوما har nulu yere mallimaniya lalla mogo dona bo ko kolowla munum be limanani alay ute foy fara alaka o kera fana ni abdullah ibn abi umayya ale minni tumam mu yenni kuma nunun fo atugura ciden ko akko muhammadu i ka jamaye ka mogo yenni nunun de nyini fe ni ba fe o kadaila ukeke ale min tugura ciden ko kasage kanin foya labana ka silamiya ka silamiya ne Abdullah ibn Umayya tal ale labana ka silamiya ka silamiya ne donc ciden ni ala deli ala ka tanduma ube munu nyini ala kana ku parce que ni hari ni ala ya kala yire bo do fona ni akera utelli mana no malli mana fana ube halaki ala fana yota ka bo ciden ka mantonka ala ko ciden ko ala ka tanduma la alla ulu yere be limaniya dobe sorula be limaniya ka tawhidi ta kalimaniya la te foy far alaka ube mugona bo uko kolonula munum be ala kelempe batu te foy far alaka ko kera o chokola fana ulu do limaniya ra munu nyen kuma fo ado yere mal limaniya usara ka kafiriya ka me dewmboro ka ko kolola munu limaniya ra ka la batu ma foy faraka komi ikrimata ibn abi jahl nuna nyono أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله وملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أوبي كيد محمد namalli manaye ni sankaba be bolo sankaba yoro do tige ka bianka ke kan halatike kome yere ya fo iko yomal qiyama do ko sankaba be fara de yoma tamuru sama'u mawra wa tasiru aljibalu shayra yere mo fo ko yomal qiyama do ko sankaba be fara ko abe boli de o ni obeke komi yere ya fo chogomi kannin fo ka koro ko khiyama sankaba ente to chogola ko abe fara de abe ci de komi yere oija sama fatara tuma min sankaba ci ra ka bonyogona yere yo fo ko benake bo iyo min fo de ko yubona ke komi ya fo chogomi ado tige ka bianka yere ke ado tige ika bianka na ya soro ibe min fo ye min fo kakoro ni tinyado okeke aw tusqita sama kama ja'amta alayna kisafa nko delela kafo ko allahumma in kana haja huwa li haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samai nko delela kofo ko tiga ala muhammadu bake kam min fo ni ode ye tiyen kabo e ala fe sanji do jigan kai kan halakike farau kaba kuru sanji lama jigan kan ikan halaki ni tinya de do mamuru bake kam min fo ni tinya de do kaba kuru farla ma jigan ka kabo e alafe ikan halakike wa kadhalika abo choko kelena sala qaumu su'aib fana kam mugo ye su'aib nyininka minhu ni nyaanyo na dema
فقالوا فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين uko soib sanka ba yorodo tigay ka bianka ke niye cinya tigi de ko ala yici sanka ba yorodo tigay ka bianka ke fa akhabahum Allah bi ajab yawm dullati soibu kamugal aya ala yula jaba uyella jaba jigi chogo mi nyini de ko la jaba sanka ba do ka biudo ka de ala ma sanka ba biyo na yella jaba bonu ma sanfila da yekka ba nogo de yanguka ka dugu sofu bolo folo dugu kala yara u bolo ala ye kabanogo belebele ba do bo ka suma ke akoro wulu nyana kabanogo min fule ni suma de ba akoro dugu sofira u bolo utara nyogo soro kabanogo in koro ja abe sanji belela mani dala jaba aya jugu kai ayu halaki o chogo de la innahu kana adhabu yawm azim soibu kamugo kalla jaba do a o kera la jaba ko kalla jaba min kabbo wa man nabiyyu rahma wa nabiyyu tauba al mabus rahmatan lil alamin min nema kan nabi nyuma ye ani tubu mina kan nabi nyuma ani nabi nyuma min cira ni nema ye dan fe unye o ye munke fasala injarahum wa tajilahum la Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budu Allah man ya'buduhu la yushriku bihi shay'a min nema kan nabi nyuma ye munke alai ala delide ko ala kam makono ni kuye la alla mo dona bu ka kokolola nimbe ala bato nati foy far alaka anya fo chogomi o kera fana o yenni fana fo kube iya agalon fo chogomi ka koro ko ala be sankabacci ni ewa jiya wuli nana ni qiyama sera aha ado jigan kashinya kele aw tatiya billahi ube ikanani alaye wal malaikati qabila ani kanani malikaw fanaye annu kan nyesi nyoma fasan fasanya bula uko afanye kafo makka kafiru muhammadu yalla ka ciden da yalli mana nayi nani alayre aka sharia kike ube kanani malikaw ye nani alaye ani malikaw be ala nofe ani malikaw kan yogo nye fasan fase kan nyesi nyoma ka afanye ka fo ewa ayelli mana nayi de ala ka ciden de don ewa nimo ke ante daila aha أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت من زخرف ube muhammad ne eko ye cidende awunte da ela munna sodo makiye a itiga ala masodo di maso min dilale no ni sanuye munna sanu so madima aw tariqa fi samai ube ante limananiye ante da ila foika yeleikata sanfe ikata delila dota kanana naye kairanna kon tara sanfe nini mbora alafe akwa ka danna nyechi dende ta ante limana ye foi ka yele sanfe an sigilembe an jolembe kima kono foi ka yele sanfe kana aw terga fi samai ante daila foi ka yele sanfe kana ambi makono ya walan numina liruqika ewa ka yele li mfana doro kata sanfe kana ko aha ntara sanfe kana kera chogo anta daila o fana lade ika yeleli ndoro ante da o fanala de hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu ni yele na sanfe kana antara sanfe nana ante daila o doron fanala de fonni bora sanfe ni letara de kabo alafe kadian kelen ya beki takala ika yeleli fana gansa o tanda ila de fo ni letere de kana kabo alafe kadian kelen ma kala sai kan letiri fulya bora alafe ire anyere banka kalletiri kala kafu aha ni leti borane ala de fa yedda la nya cide foy ko o fana de ke ni letiri man anyere be letiri min karante dai ka yele li fana la de
qul tumamu yen nunu fo makan kaw ye munu nyini ci dem fe nunu te hada madem baraye dem fe barate nunu nye alaka barawude wode ya to ko ci den ka fuye qul afuye subhana rabbi aw bak ay kuma munu fo ni shiga yorola ntigi ala seneyale no kabo nunu ma ntigi ala seneyale no kabo nunu ma hal kuntu illa basara rasula yala ne fenye ba ni hada madenci dente ni te foye ni hada madente ni ala yinci aw ye munyini nunu ye ne ka barewa nunu te ne ka bare nunu te ne bolo nunu ye ala ka barawde ala senale ndo kabu kuma ma be munun fo nunu ye ala ka barawde na tun diara ala ye ala boke koy ne ka barate nunu ye de ne te foye ni hada madente ni ci dente nunu ye ala ka barawde na adiara ala ye abawu jabi na ka jabi ma dia ala ye abu toy ne ka barate nunu ye ne ka barate foye wama ana illa rasulu ilaykum ne te foye fo cide ni ala yinci kana awma uballighukum risalata rabbi nimbin tigi ala ka cide nyalla se awma wa ansahu lakum bin konna jaye awye fana wa ghari falitu zalika wa amurukum fi ma salitum ila Allah jalla wa jalla awa cide nyamin diranne manne yoke me awye munu nyini nunun keli ni ke bali ube ala de bolo aka kobe ala de bolo ola wotene bolo aha وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا عبث الله بشرا رسولا يقول تعالى على بافهم مسمين كرتالين وما من الناس فيما مغو چامن بلي الناس تمغو بيده أي أكثرهم فيما مغو چامن بلي أن يؤمنوا وكالي منني عليه كادا چيدونا كتغو چيدون كوكو جابي فيما مغو چامن بلي لمن يلا ويتابع رسولا وكتغي چيدون كو إلا استعذابهم من بعثة البشر الرسول فيما هدبنين چامن بلي كلمناني علي كتغو چيدون كو فو كودي كو علامة فويتي ني هدمدينتي او لوسيرس تغو هدمدين كو هدمدين چاما كلمناني بليا سيرا ayu soro munna no madda alala no matugo cide onko ko foyi macci ulumani hadama dawunte oda to nana yawre lalako akana linnati ajaba an awhayna ila rajul minhum an anzira an-nas alako yala hadama dawun kaba kuradewa ne ka cedo bo awyere la ka ci awma ko akana hadama dawun baga yala ode hadama dawun kaba ko ba wa basiril ladina amanu ninyo o ewa o cheinchi akamugo baga akam mu'minin ni sonja anna lahum qadaman sidqi inda rabbihim qadama sidqi inda rabbihim konni mugo minye baranyuma minkebe ka baranyuma sarasuri bur alafe foi ma hada madun kabako fo chedo de nanu makani fuye ode yu kabako e firawna ko chogoda na ka jama anuminu libasaraini mithlina wa qawmuhuma lana abidina e ko hada madun fula an kadda hada madin fulala hada madin fula be min be kome an nyogona ni hada madin fula fana ufula ka mo ya unka jonde firawna na ka jama'a ninde fo Musa ni Haruna ko an kadda hada madin fulala hada madin fula min be kome an nyogo ewa ukam mo fana bora ukam mo fana ya an jonde wakazalika khalatul umami li rusulihim abo chogodela jamakulu temena yeninde fu ka ciidewnya ini antum illa basaru misluna manton to ko ka ciidewma awte foye fo hada madew kuma an yugo turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa atu bi sultan mubin awte foye fo hada madew kuma an yugo aw ba fe doro an nyam fa kuru soro bake kabato chogo minke aba fe kansage kabon ka fa kuru ko sira de ka fatuna bi sultan mubin
donc ni della bangele min baw bolo ay nana nay donc aya munun nana ni qur'ana kono nunu na nyogona la ni hadamaden chama liman ya baliya sababu yede ko alai hadamaden de cin uluma ko kacha hadamaden chama liman baliya sababu kera ode wada tala ko ma manan nasa an yuminu foi ma hadamaden chama bali liman yala iji jaahumul huda tumami kanda nanuma illa an qalu fo ukode abasa Allah basara rasula alaye hadamaden de ke ci danye ko ci amma ninde hadamaden chama bali liman yala قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم